Ubwo none dutangire tubare 1 2 3 4 10 20 24 ayo ni amasaha FARDC itanze ivuga ko uhereye mu kanya gato gashize kugeza amasaha 28 arangiye no kuvuga ngo mu munsi uri bukurikire FARDC iraba yarangije kwigarurira Minembwe centre agace kose ka Minembwe kari mu bugenzuzi bwa FARDC M23 iraba yambuwe uduce twinshi cyane yarwaniragamo muri Kivu y'Amajyepfo ngo rwa rugamba rumaze iminsi ruya muri karere rugiye kurangira. FARDC irifuza kurishyiraho akadomo, FARDC irifuza gusoza ibyibi bitero, FARDC irifuza kugaragaza neza ko ari abahanga mu mirwanire ntabwo urwaye intambara itarangira bagomba kurangiza iby'uru rugamba. Iri tangazo cyangwa se bivuzwe yuko FARDC uri muri gahunda kwigarurira Minembwe yose bije bikurikira igitutu gikomeye cyane bisa naho yashyizweho namwe mu baturage baturi ngo mu duce igenzura bayisaba yuko yakihutira cyane kwigarura utundi duce twose tumugenzuzi bwa 23 dore ko bamwe ngo bumvikanishije cyangwa se bavuze yuko ibice byose bigenzurwa na 23 nta mahoro n'umutekano barizwamo kubwizo FARDC ikaba igomba gutanga amahoro n'umutekano kuri ibyo bice birimwo M23 ubwo kabana mwe 23 kugira ngo wowe umutekano abaturage b'abasivile n'ingabo za Kinshasa bivuga ko zikorana n'abacanshuro abarundi n'abandi barubwa bitero bitoroshye cyane kuri M23 twirwaneho turabigarukaho. Imirwano y'uyu munsi tagi 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 imirwano yabereye mu bice byinshi abisasu by'indege n'imbunda nyinshi zakubise mu bice byinshi bya Minembwe. FARDC yakoresheje indege ariko kandi none bikavuga ko hari n'ibikoresho bya rutura by'ibibonda birasa mu ntera ndende byagiye biteruka mu duce twinshi two muri kiriya cyerekezo by'ibibonda bigasuka ibisasu mu bice bitekezwa ko birimo twirwaneho na M23. Abitwa Seripanwale agatendo bakoze niko gatendo ngo gakomeye cyane kuri uyu munsi hagana ku isa 7 n'igice bagize batya bakorera agatendo M23 barigaragaza ni mu gihe 23 nayo bivuga ko hari igico yateze FARDC maze aba FARDC bakaza kwisanga baguye mu mutego nubwo ngo bawitwayemo gikomando ngo bakaza kwitwara neza binajyanye no ko bari bafite amakuru y'ubutasi bahabwa n'abagenzuzi ba FARDC cyangwa se sekirwa no mu kiba FARDC bakoresha indege zagira pilote drone za KT6 zagendaga zirga bitera ariko zitinakusanya amakuru ku mirongo y'imbere ku rugamba. Amakuru yaragenewe FARDC kugira ngo bamenye neza aho M23 yerereye ntihanuki ese baraza kwitwara mu gute baraza kuhakorera bate. Ibyo byose izi ndege za FARDC zagiye zibaha ayo makuru ndaje ngubwira uko byagenze nyamara ariko kandi tukivuga ku zindege za gisirikari zakoreshejwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Kongo yo irashinja RDF ingabo z'u Rwanda na M23 ngo kwica abasivile benzi zakarengane ngaho ngo hakoreshejwe drone zidasanzwe za TB2 Bayraktar zakorewe muri Turukiya. Izi drone ni M23 yakoresheje igaye bitero ku bice bitandukanye. Iri yamakuru yatangajwe n'ubigamiye ku rundi rwa Kinshasa ashimangiye cyane cyane ko ibitero bibi bya kinyamaswa ukomeza gukorwa na M23 batazira RDF mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyepfo muri kara gace ka Minembwe. Wavuga yuko ihangana ritoroshye rimwe indege ku mpande zombi FARDC na M23 bose bakoresha indege za gisirikari za drone. Gusa ariko ikisumbi kuri FARDC nkuko yanakoresheje indege ya Sukhoi Su-25 yarashe mu vyerekezo bitandukanye vya Minembwe udutsinyirije nabavuga ko bagagamyo igitero nyamara iyi ndege imwe muri izo ngizo ntabwo urugendo rwarangiye neza. Ni nyuma yuko ari indi ndege yari yavuzwe ko yaguye mu kiyaga Tanganyika indi yaguye yerekeza Kindu. Abaturage mubona bashagaye igisa n'ubururu ivuga ko ari indege yo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25 ya FARDC yahanuriwe mu byerekezo bigana Kindu. Byagenze gute kugira ngo iyi ndege ya FARDC ihanuke? Ese koko ni Sukhoi Su-25 yahanutse yavagaye yajyagahe? Byose ndaje mbikubwire kamwe ku kandi. Tshisekedi Tshilombo yageze i Houston i Texas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho agiye kwitabira imikino y'igikombe cy'isi umukino wa mbere ufungurira indi yose Leopard abakinnyi ba Kongo barakinamo na Portugal mu kanya gato kari buze. Igeze no muri Amerika yakirwa mu buryo bukomeye cyane n'abanyacyubahiro ba leta ya Amerika ariko kandi none bahita bimigana cyane cyane kuri ibibazo byabo byo muri Republika ya Kongo aho Amerika ikomeje gutanga umuramfol cyangwa se umusada kuri leta ya Kongo. Kongo ikomeze kwihagararaho imbere ya 23 batazira u Rwanda. Wabimenye
Kongo yarahiye irirenga ivuga yuko nta mpinduka zizaba ku butaka bwa Kongo ndetse n'ibice byose by'igaruriro na M23 ngo nta kisibza bizongera kwisubizwa na leta ya Kinshasa. Ibi byavugiye mu nteko ishinga amategeko umutwe wa depite ya leta ya Kongo, aho abadepite bongeye gushimangira cyane cyane ko Kongo ifite uburenganzira bwo kuyirwanaho no kurengera ubusugire bw'igihugu cyabo. Ibizi icyo bivuze war, intambara. Impinduka mu ngabo z'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame yakoze impinduka mu gisirikare cy'u Rwanda RDF ku bijyanye n'uvugira ingabo z'u Rwanda. Kuri ubu ngubu uyu mwanya washyizwemo ndaje mbikubwire mu kanya gato, ureke byose uko bizakabaye uko biri kuvugwa, tubisubire byose tubigarukeho byose duhereye ku mirongo y'imbere ku rugamba kamwe ku kandi, ngo tumenye ihatse iki niki kijya mbere muri kano karere. Jewe ndi umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tugende ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, ari kubera urugamba rutoroshye cyangwa se ihangana ridasanzwe. FARDC ihanganye bikomeye cyane na M23. Ubu ngubu none FARDC irahamye neza ku rugamba rwo muri Kivu Amajyepfo mu misozi miremire ya Fizi muri Minembwe bagiye kurushyiraho akadomo na kurwana igihe kinini cyane gusigaye ngo Minembwe ibitombe. Yego urugamba twarubuginye by'igihe kinini, ariko ngo igihe kirageze, amasaha arageze kugira ngo rushyirweho akadomo, kandi FARDC yegukanye insinzi. Agace ka Minembwe kagomba kugira amaboko ya FARDC kavuye mu maboko ya M23 twirwaneho nk'uko FARDC yabihamije, kavuga ko ari ingenzi cyane cyane ko byumvikana ko M23 irimo gahunda nziza, ariko iyo gahunda itaraza kuba mu nkokora FARDC. Ntangazo FARDC ubwayo batangaje nyuma ko bamaze iminsi bagota, ariko banzu byumve gutya mbere ko tujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Harashize iminsi igera kuri 7 kuva ku itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu ubwo agace ka Mikenge badekariraga ko bakigaruriye Kalingi ndetse na Kakenge, hanyuma ukashyiraho ibice bya Rwisankuku n'ibindi byose bagiye bavana muri 23. Amakuru yemeza yuko bamaze kwakira abandi basekare bajya kuri batayo 3 baje bamwe parika muri Pwezero, abandi barazamuka bari muri Gakenge, mu gihe abandi bazamukiye mu gice cya Kamitunga bari hejuru ya kano gace kari kurwanirwamo. N'abasikari nyirizina baturutse Kalemi bazanywe n'ubwato butatu buparika hafi ya Baraka, maze bafata urugendo barashogoshera bajya ahagomba guhera urugamba rutoroshye. Abakomando benshi bababonaga babisikana na bagenzi babo bari bamaze igihe kinini bakorera mu kino cyerekezo, aho bonyine bavugaga ko batashoboye kuhangana na M23 ku buryo bahagarara neza imbere y'urugamba ngo warutsinde. None rero birangiye FARDC izanye abasirikari nyuma kubategura cyane, kandi nakiga bitero kuri M23 twirwaneho babatera ubwo ikavuga ko bagiye kwigarura uduce kamwe ku kandi, hakazamwe n'abacanshuro harimo nabo mu gihugu cya Ukraine. Amakuru aremeza ko nyuma kugera kuri position neza cyangwa se kwishyira mu myanya myiza gukora iki urugamba rutoroshye, M23 itegujwe masa 28 ugabwaho igitero kiremereye cyane cya FARDC, kandi ibi ngibi ngo ni ibitagomba guhinduka byakimwe bikundi iki gitero kigiye kubaho. Nibyo biri kuvugwa, biravuga ko ingabo za leta ziri mu marembo ya Minembwe, intambara ikomeye iyo ku butaka irimo gukorwa kandi kabikomeje ishyikiwe n'ibitero by'indege zitagira pilote n'ibisasu biterwa n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi Su-25. Ibi ngibi ni ibishyigikira FARDC. Byumve gutya, FARDC kurwana muri Minembwe bafite uburyo bakuramo utuntu twabo, ku buryo habayemo kucara neza ugasesengura usanga ari uburyo bwagura cyane M23 mu gihe bidafite ubushobozi nk'ubwa FARDC. Icyambere kurwana n'umusirikare ku butaka murebana amaso ku yandi, hanyuma afite imyitozo ikwiriye, wenda nawe ufite imyitozo ikwiriye, ariko ahabwa umusada n'abasirikare bo mu kirere bakoresha za drone z'ubwoko butandukanye, harimo drone zikora ubutasi zihaba amakuru gusa kuri front line ku mirongo y'imbere zifite ikicaro kuri Pwezero, hanyuma akabona drone zituruka mu bice bya Kisangani na Bujumbura ziza kugaba ibitero nka Kamikaze, Kit 6 ndetse na Sage Kane za ndege zigaba ibitero kandi zikora ubutasi, hakabona ndetse n'indege za Sukhoi Su-25. Izizo umwereko wazo ukaba ari wo kurimbura ububiko bw'amasasu. Buretse ubwo bivuze neza yuko ku mirongo y'imbere ku rugamba gutsinda abasirikare bimeze gutya ni ikintu cyoroshye. Uravuze ngo oya, yego ni ikintu gikomeye, bisaba ubundi buhanga burenze, imbaraga nyine zirenze abangabo bakurwanije.
hanyuma ariko dora mabi ngaya naya ngaya mu gice cya Minembwe ntabwo ari igice byoroshye cyane cyane kugera ku musada cyangwa se ubufasha bwabagira ku basirikare bari muri Minembwe indani bisaba cyane ko bafungura amarembo aturuka hanze ya Minembwe yinjira muri Minembwe. Urebye amarembo yose agana muri Minembwe asa nafunzwe na FARDC na Wazalendo n'abashyigikira ku mirongo imbere ku rugamba. Hanyuma wakomeza kwitegereza neza ukabona nanone M23 nayo natwirwa niyo bari muri Minembwe ntago babuze ikize cyangwa se bifite ikizere kuko bafite ibikoresho byinshi ngo bamaranye igihe kinini cyane babitse muri kiriya cyerekezo cya Minembwe. Nyamara izi Sukhoi S25 urimo kumva target izana izi Sukhoi so kwica abasikari bari 23 oya uwitwa Maître Moise Nyarugabo nawe ubwe yarabivuze ntago izi Sukhoi zo zije kwica abasikari gusa ba FARDC ba M23 natwirwaneho nubwo birumvikana zibabonye zitabarebera izuba ahubwo icyo zizira ni ukurimbura ububiko bw'amasasu ububiko bwa gisirikare bwa M23 twirwaneho buri no mu ndati kuko izi Sukhoi ziraritura sebo zikoresha imbaraga z'umurengera ibisasu byo bikamanuka bigacukura bikinjira bigacenyera munsi mu butaka. Isobanura neza cyane ko position za M23 ari ububiko bw'amasasu aribwo bugambiriwe cyane cyane muri ibi bitero by'izi ndege bya Sukhoi nubwo M23 zivuga yuko nyine birangira n'abaturage bamwe babizize ariko kanamenya kandi ko banashyigikwa na za drone zazi nakubwiye zimizi fata amakuru nizigaba ibitero zikica abasikari zigasenya position n'ibindi. Abasikari ba M23 twirwaneho gwangana n'urugamba rumeze gutyo bibasaba nanone nabo ubushobozi budasanzwe gusa abari indani muri Minembwe nuvuga ngo twirwaneho na M23 ubwabo kwemeza ko gutsinda n'urugamba ari ikintu cyaworohera biragoye cyane biri kure cyane nk'ukwezi kubera yuko inguni nyinshi FARDC iriho kandi ikaba igaragazayo imbaraga bitemera M23 kugaba igitero ikitwa offensive kuri FARDC babaturutse imbere uko byahita bizanira umujinya muranduranzuzi M23 umujinya ututse kuri FARDC bikarangira n'uduce baturutsemo twambuwe kandi noneho ikibazo bakaba badafite aho guhungira bagwa mu maboko ya FARDC bakagwa bishwe cyangwa se bafashwe matekwa. Ibyo M23 ivuga ko idakeneye kumanikira amaboko FARDC uwo bita abajenosideri. Ikindi bakenera ubwo ramporo bituruka hanze ya Minembwe nk'indege zijya pilote uko nabwo ku butaka byatinda cyangwa se bikanagorana bitewe n'inzira nanone bitoroshye cyane kubona hanyuzwa abasikari benshi baje guhangana muri Minembwe kuko inguni nyinshi bisa naho zegereye nanone hari FARDC inzira zose akageze muri kano karere ka Minembwe mu FARDC bigoye cyane ko M23 yabona ranfort iturutse kuri bagenzi bo muri Kivu y'amajyepfo mu gice kigana kuri Bukavu. Amakuru akomeza avuga ko nkuko tukamunze gusumutekano ingabo za Republika ya Kongo ngo ziyemeje kongera kugenzura Minembwe mu masaha 28 ari imbere. Minembwe ngomba kubigenzurwa na FARDC muri amasaha 28 no kuvuga ngo uhereye kuri yesa turiho amasaha 28 azarangira ku munsi w'ejo kwindi saa nkingi. Bivuze neza ko 23 izaba yavanwe muri Minembwe hagenzurwa na FARDC nkuko babivuga niba nta gihindutse mu mipango ya FARDC hakaba nta kidobya ijemo no mugambi uhari kandi nibwo buryo bwonyine ngo FARDC ibona yakongera kugira akabaraga mu gutsinda cyangwa se mu kongera kugira ijambo muri karere akamaze mu igihe kinini M23 amasaha 28 gutuyabare nibyo bavuga ariko se tatuye ku mirongo imbere ku gamba twumve ibitangazwa habereye ibiki kuryo wakwemeza neza ko amasaha 28 koko bishoboka ko FARDC yabayigaruye Minembwe kamaze nkutsome kumazi gutya. Muri uyu munsi tariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2026 imirwano yabereye mu bice byinshi abisasu byumvikanye biturika mu nguni nyinshi haba ku ruhande rwa M23 no ku ruhande rwa FARDC. Biteye bikomeye byakomeje mu nkengero za Madegu Centre hari kubera imirwano ikomeye. Madegu Centre ifate nk'ariyo centre nkuru yo muri Minembwe niyo bita Minembwe Centre n'ubundi aka gace rero kakugabwaho ibitero bidasanzwe. FARDC iri mu nkengero zako nka birometero 3 n'igice birimo ututse imirwano ikobera. Yumva kilometero wumva metero ibihumbi bitarigeze kuri 4 hari kubera imirwano ikomeye y'injyana muntu mama kwingate kugenda yigezwe inyuma kandi kubigiza inyuma nko kwashya hagati nk'umuhondo w'igi ngo nawe urazumva. Aha rero imirwano niyo idasanzwe iri kubera nkuko bigarukwaho. Amakuru agira kuri kino kirimo kwitwa Radio Umurage avuga ko habaye ibitero z'ingabo za leta Kinshasa zifatanije ingabo ngo z'u Burundi FDLR gatanu byibasiye ibice bigenzurwa
na MRDP twirwaneho ifatanye nini na M23. Imirwano ikomeye iri kubera mu gace ka Ilundu ahazwi nko kwa Harera. Ahanga kwa Harera ni bugufi cyane bw'igice kigana kuri Madegu. Ni ku ruhande noneho rwa Karingi habaye imirwano none ikomeye aho ingabo za MRDP twirwaneho ngo zigerageje gusubiza inyuma igitero nyuma nanone ku irembo rya Gakenge heganjemo ingabo z'abarundi no habaye imirwano ikomeye naho ariko ngo birangira abasikari ba M23 bagerageza kwirwanaho hari masa gitondo gusa masa y'ikigoroba bikavuga ko nubundi inkuru zahite zihinduka nk'ubu mu gace ka Ilundu kuva ku isaha y'isa 8 inkuru kuvugwa ni uduce turi kugenda turaswamwe ibisasu biremereye bya FARDC ari utuzu cyangwa se udusharagati ni bari batwita cyangwa se udukambi twa M23 twirwaneho bari kudusenya abandi bagahita biruka bajya mu gice cyepfo wariwe ko bakomeza guhangana n'ibi bitero. Gusa ibingibi kuri bamwe bakavuga yuko igiteye inkeke kurusha ibingibi atari bitero gusa kuko n'ubundi bigaragaza ko byanga byakunda baburana ari babiri mwabayigiza nkana aka gace byanga bikunde kazasigaramo umuntu umwe abe M23 cyangwa se FARDC. Ariko ikivugwa nuko abasivile benshi bashobora ari kugenda muri bino bitero bitewe n'uburyo akoreshwa ibisasu bifite imbaraga kandi bikubita bikarimbura ahantu hagari cyane cyane tuka kuri FARDC nko kwihanangiriza M23 twirwaneho muri karere bakoresha ibyo bisasu biremereye bizana imbaraga. Ubwo rero Ilundu kwa Harera ndetse na Karingi na Gakenge mu imirwano irimo kuvuga no gukotsora mu gice cya Gitavi niko naho bimeze ku musozi wa Ilunga ndetse n'agace ka Sinai igice cy'uburengerazuba naho mu rwano uri kumvikana cyane ndetse amakuru akanemiza ko abasikari benshi ba FARDC basa nakomeje kwisuka muri inzigana Gitavi nk'abarangije kubonayo umuvurno cyangwa se ikingenzi cyane bifuza guhagarika nk'umusada kuri M23 kugira ngo imbaraga M23 yari hafite zishire hanyuma FARDC ariyo isigara nayo imbaraga zikomeza kubafasha guhangana mu buryo bukomeye cyane muri iki gitero. Hanyuma rero bikomeza bivugwa gute nk'iki kinyamakuru abaturage ngo baminembwe bakomeje gusaba ubutabazi bwihuse nubwo baremerewe bavuga ko batazava muri Madegu ndetse bagaragaza icyizere bafitiye General Sematama Charles n'ingabo amadubu n'intare ko bazakomeza ngo kubarinda uko bikwiye kugeza urugamba barutsindanye ishema. Gusa ukamenya ko mu mashusho amaze imisi agaragazwa y'abarimo abayobozi batwirwaneho b'agisikari bari muri Minembwe centre cyangwa se Madegu. Ayo mashusho ngo twayaberetse yagaragazaga Minembwe nta n'inko kitambuka ubona umuntu umwe hanyuma y'amasaha amaduka menshi afunze ariko ubona ko hari ituze nkine ukabona ko nta bitero biri kuhavugwa nta bantu bari guhunga bari kwirukanka ariko nta nabari gukora akazi kabo. Bisa nawe nyine biteye kwibaza byinshi uburyo abaturage ngo batangiye gushya ubwoba mbere bamwe banatangiye gusodoka bava muri izo bice bavuga ati nta wamenya urugamba nirwo muri uyu mujyi hazagwa umuntu kuko birumvikana nimba ari M23 zifite ibirindiro FARDC ikaza ije kubambura ivyo birindiro hazaba urugamba rw'imbaraga urugamba rudasanzwe bitere impfu z'abatari bakeya ibyaza gutuma nanone bakomeza kuzira ibyo bitero bakomeza kwiyongera. Ari nacyo rero bamwe baturage bavuze bati akada nyaga tuza gato karinda imijugujugu reka twigendere dutegereza abahangana bahangane nibarangiza urugamba tuzagaruka. Nyamara ngabandi bahisemo gukomeza kuba kuri ubwo butaka. Nyamara ariko nko muri Mikenge agace kafashwe na FARDC bamwe baturage bagaragaje biruhutsa bagaragaza neza ko barambiwe ubutegetsi bwa M23 ari nabasabye FARDC gukomeza no kujya kubohora Minembwe ngo kuko ngo babayeho nabi. Hakibazwa abaturage bagira indimi zingahe ariko abandi bati none umuturage ayoboka cyangwa se akeza iyimye akeza uwimye ntabwo higera habaho ukuvuga ngo umuturage azashyigikira cyangwa suriya uri ku butegetsi niwe akeza. Witegereje neza aka gace nyirizina riba uburyo ibitero bimeze mbere ibitero bya M23 byavaga muri Minembwe bikubita mu gace ka Mikenge ya mbere Mikenge ya kabiri na Twetwe abandi bagakomeza ajya kubita agace ka Tulambo ugana Marude. Gusa abandi bagakubita Nyangezi bazamuka abandi Bilarombili abandi Rwisankuku Mutunda ariko ubu ngubu itegereze twa dufresh isa nk'uduhindukiza utwerekeze kuri M23 uko ubu niri kugabwa ibitero M23 igikora ibitero bya offensive ikora ibitero bya defensive kwirinda icyo kingi nawe nziko tubiziranyeho. Agace ka Kakuku Katuriro ya kabiri agace ka Madegu Mutunda agace ka Luhemba Kawela Takenge Abala Bicumbi utwo duce twose turi kuvuga ko abasekere ba FARDC cyane cyane agace gaturuka muri Rwisankuku gatera muri Kituriro ya kabiri kabayemo imirwano ikozwe n'abarwanyi ba Saipan Noir
mu gihe abinjiye muri Mikenge bari gutera bagana muri Kakuku ya kabiri bakubite bagana kuri Gitavi Mountain wanyuze hafi ya Katoro ya kabiri bakamanuka. Hanyuma abandi bari muri Gakenge mu gice cyepfo uturutse muri Prezero ngo ugana mu cyerekezo cya Kaziba nabo bari gutera berekeza indani kuri mu gace kagana kuri Minembwe centre cyangwa se Madegu. Hanyuma abari mu gice cya Gakenge bagatera none bagana mu gice cya Lubemba, ari nako bakomeza kuhuza n'abari ku gice cya Rugungu arebe ko bavanamo na Kahwera. Hanyuma gahuriza rwagati mutundaho uturutse kuri Prezero wumvisha mu kanya wahamye neza ko imirwano yabereye ndetse n'ibyaturitse. Urebye neza gace ko kurwanira ni gato Minembwe ni no cyane ugereranyije n'ahantu aho bari kurwanira aho FARDC ifite niho wavuga kari hagari. Gusa nyine ahingenzi cyane ntari M23. Niyo mpamvu nawe gikomeje urugamba bavuga ati M23 igomba kurekura kara gace uko byagenda kose. Ureka dukomeze dutegereza amasaha ari imbere. Gusa FARDC n'abakongomani barashinja M23 gukoresha indege za Berkane TB2 bavuga yuko M23 ifashwa mu gihugu cy'u Rwanda yabitero kuri position za FARDC ngariko bikica n'abasivile binza karengane. Nkuko ikinyamakuru cyitwa Tazama RDC Info kibigarukaho bahakanye neza ibyo birego bashimangiye cyane ko bazi amakuru y'uko ibintu bimeze. Bati kuva za 11 z'umugoroba kuwa kabiri tariki 16 Kamena u Rwanda rwohereje indege enye zitagira pilote bikekwa ko ari TB2 zo mu bwoko bwa Bertal zirimo gutera ibisasu mu midugudu ituwe n'abaturage mu misozi miremire yo mu gace ka Fizi harimo na Minembwe ndetse ibice bihakikije. Hari n'amagambo yanditswe na RDC Tazama RDC Info ariko atari yo gusa n'ibinyamakuru byinshi byo muri Kongo bigamye neza ko bamenye amakuru yuko izi drone za TB2 zo mu bwoko bwa Bertal zazamwe muri kino cyerekezo ngo arenye zikomeje gukora ibitero bikomeye cyane kuri FARDC. Gusa ariko buretse tubyumve tuvuge ko byaba ari impamo M23 ikaba yazanye izi drone enye ugabitero kuri position za FARDC. Niki byabivuze? Byabivuze neza ko M23 yifuza gufungura amarembo agana kuri Prezero kugira ngo baze barimbure imbaraga za FARDC ziri kuri Prezero kandi bagasunika bari muri Kakenge kugira basubize inyuma, ari nako bimeze kuri Mikenge kugira ngo birinde ibitero bya kinjira indani muri Minembwe centre urugamba rwanira inyuma apana imbere muri Minembwe. Icyo nicyo M23 bwa mbere ishyizeho umutima. Gusa kandi ibitero nk'ibi bya drone mu gihe bibaye biturutse inyuma bigaterwa FARDC ititeguye byo ngirirana none guha Lanfol M23 ni nka signale babahaye M23 gikomeze kwirwanaho yo natwirwaneho abarimwe imbere barebe uko batera basubiza inyuma FARDC nyuma ko imaze guhomywa n'izi drone. Gusa ariko ikindi kinyamakuru gikomeza kibivuga gikomeza kikira kiti ibisasu byakomeje ijoro ryose kugeza kuwa gatatu tariki 17 Kamena mu gitondo cya kare bigaragaza icyuho kiri hagati ya Princess na Washington kuri Tehran cyangwa se uko ibintu bimeze kuri Tehran. Bakomeza bagira bati ibi bikaba kandi bigaragaza bihagije ku Rwanda rutubahiriza icyemezo rwafashe cyo gukura ingabo zarwo ku butaka bwa Kongo no guhagarika inkunga yose ku nyeshyamba za M23 zifatanije na Red Tabara mutwe nyeshyamba zo mu Burundi ndetse na twirwaneho. Ikinyamakuru kigashimanya cyane ko izo bitero byose ari bitero bikorwa nkana kandi byibasira inzira karengane z'abanyamurenge muri zerekezo ari navyo Tazama ndetse na Kongomani bagikira ku gihugu cy'u Rwanda bakavuga ko ibyo byose garagaza uburyo gutohereza amasezerano na Washington. Gusa kandi bati none abashinja M23 cyangwa se ingabo z'u Rwanda gutohereza amasezerano na Washington buryo bo barayubahiriza bakagaba ibitero birimo na za Sukhoi ko byaba ari ikibazo gikomeye cyane kwibwira yuko bamwe azubahiriza amasezerano abandi bitabareba. Inacyo bamwe bashimangira bakavuga yuko ibi biteye igihombo ku buryo budasanzwe kandi cyangwa se biteye kwibaza byinshi muri kino gihe cy'urugamba rukomeje kwa gutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabyo bamwe bashimangira bavuga yuko bizongera nanone kwibazwa uburyo FARDC iri buze kwitwara kuri aya matati akomeje kubera ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nkuko bigarukaho nyinizina n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bashimangira cyane ko iyi ntambara kuyitsinda kwabo ari ikiguzi cyangwa se isaba ikiguzi gikomeye ngo gutsinda intambara kwa M23 bo bemeza ko biri kure cyane, mu gihe M23 nayo ivuga yuko kureka kurwana irwanira ishema ryayo nabyo ubwabyo biri kure cyangwa se irwanira icyubahiro cy'abakongomani. Ibyo biri kure nko kugaragaza neza yuko batazigera bemera kuba agafu k'imvugo rimwe. Ibyo bikashimangirwa cyane
n'abarwanyi nyirizina ba M23 bavuga ko batazigira bahagarika iby'iyi ntambara ngo bemereye gucisha makeya, bazakomeza umurwano, bazakomeza guhangana, bazakomeza ibitero mpaka batsinze iyi ntambara nkuko benshi babigarukaho muri M23. Gusa ugarutse kubivugwa bindi nuko M23 ngifite umurimo ukomeye cyane igomba gukora. Niba kubasa kumiza umugoroba kuri uyu wa kabiri kwiza mu gitondo ibitero nk'ibi biri gukorwa ni ibintu kwiriye kwamaganwa. Uwitwa Kongolo nawe yagarutse kuri ibyo ngibyo avuga ko abakurikirana hafi benshi barimo kwibaza icyo guverinoma Kongo ibura ngo kugira ngo itange igisubizo gikwiriye kuri iki kibazo, ndetse namwe mu bashinzwe societe civile n'abandi na uburenganzira bwabo babona ko uku kudashyira mu gaciro kwa guverinoma nkuru ngari uburangare cyangwa se kutagira icyizere nk'ugarikangeza imvuru zikomeje guterwa n'u Rwanda ku butaka bwa Kongo. Muri make nko guhagurukira Kongo bakayibwira bati mwebwe mwakirwanye, nkibona abantu bari kubatera, mwebwe mutumbitse amatama muri mu biki, mwagabye igitero cyeruye. Amagambo nk'aya yanyuze mu itangazamakuru, hari ikintu ugomba kumva. Burya imiyoboro ya leta ya za leta zitandukanye iba ari ibitangazamakuru zayo cyane cyane biyegereye. Bashaka kugira icyo bavuga no kangura ibitekerezo by'abaturage bakoresha ibitangazamakuru n'ibikoresho bya za leta. Ubwo rero kugira ngo tazama n'ibindi by'amakuru byo muri Kongo itangiye kuvuga ngo leta ya Kongo iri gutindigana kandi ngo u Rwanda ari gutera Kongo, no uvuga ngo n'igihe kigeze kugira ngo bahagurutse Kongo itere igihugu cy'u Rwanda ihereye mu bice biri kuvugwamo imirwano. Ibi tuzaza kubona mu nteko ishinga amategeko ya Kongo. Buretse gato witwa Kongoro nawe yagarutse kuri ibi ngibi ati kuva ku itariki 17 kuri wa 17 Kamena ya 2026 kuva saa 9 za mu gitondo kugeza saa 4 za mu gitondo, igihe ati nandika ubutumwa indege za pilote z'ingabo z'u Rwanda zagabye ibitero ku mitwe myinshi igenzurwa na FARDC, hari mu mudugudu wa Kitavi, Ilundu, urugo rwa Chef Bikino, urusengero rwa Seripa Ugiafi, Kakenge ndetse n'ibikikije ikigo cya Minembwe, cyane cyane ku ruzi rwa Minembwe. Were uribuka bajya gufata Mikenye n'ubundi bisa nk'ibingi Kongoro yari yabivuze. Kongoro numwe mu bajyanama cyangwa se intumwa za President Tshisekedi. Uyu nguyu akorana na Tshisekedi cyane, kandi wumvishe ibyo yavuze igihe byavugwaga neza cyane ko Mikenge imaze gufatwa muri 23 hakuri iki gitero kidasanzwe. Were bavuga ko u Rwanda rwarenze ku masezerano bagaba ibitero ku birindiro za FARDC, ubwo FARDC igomba kuza kwirwanirira. N'ubu ngubu rero nibyo bisa nko biri kuvugwa ko 23 agabye ibitero ku birindiro za FARDC agomba gutumbika amatama igomba kuza kwirwanirira. What ni scenario zisa bati Kongoro niko yanditse ati kugeza ubu izo ndege zitagira pilote ziracyari mu kirere kandi zikomeje gutera ibisasu kuri izi ngabo zituwe kuri ibyo bice bituwe cyane nk'ingabo abasha kuvanaho FARDC. Abaturage b'abasivili bose baratatanye mu mashyamba kugira ngo bahunge ibyo bisasu. Muri make abasivili bahunze mu mashyamba kugira ngo birinde ko ibisasu byabagwira, niko Kongoro yanditse. Turasaba FARDC gukora ibishoboka byose kugira ngo abaturage batuye muri Minembwe n'abayikikije barindwe muri iki gihe, bakabagaragara nk'ingabo z'abantu muri kino gihe cy'intambara. Muri make bagaragara nk'agomba kurinda abasivili, babarinde umutekano, bavaneho ikibateye ubwoba intambara muri rusange. Ubwo rero bivuze ko dushobora kutangira kubona intambara yeruye ituka muri kano gace ka Minembwe, kandi bikaba bishobora kubana igihombo M23 mu gihe itakaje koko Minembwe yitakaje igice cy'ingenzi cyane strategique muri Fizi, kandi byaba bigiye gukingura amarembo no kugaba ibitero mu bice bitandukanye bya Kivu Majyepfo bwugana kuri Bukavu, kuko agace ka strategique ka Minembwe kakavuyemo bagiye gutangira guhangana n'igice cya Ruhinja kuri Twangiza mining, bangana n'ibice byo muri Walungu bakomereza muri Kamanyora mpaka bageze indani muri za Bukavu, mu gihe uduce twose two muri Walungu bamaze kutwigarurira no kutwisubiza, kandi ibyo bisa nk'aho bitatwara igihe kinini ubwo duce twi strategique mu gihe twatumaze kuvanwamo. Icyo gihe n'ubusirikari urinze nko muri Walungu ahitabura igituma akomeza guhagarara mu gihe yabuze agace k'ingenzi cyane yarwaniye by'igihe kinini. Tugaruke ku bikorwa bikomeye cyane byabiriye muri Kivu Majyepfo n'indege ya Sukhoi ikavugwamo. Bavuga ko indege ya Sukhoi yagabye igitero kuri M23 muri Minembwe igize gutya igusubira ikindu igahura nk'uva gusenya, gahita ikora impanuka igatikurwa hasi igashyi gacumba nko bibona mu kuboko kw'iburyo. Indi ndege y'intambara y'ingabo z'igihugu cya Kongo yaguye. Iyi ndege ya kabiri y'intambara iguye mu cyumweru kimwe, aho Sukhoi zose zirimo kugwa nyuma yo gutera ibisasu Minembwe ndetse no kwica abaturage. Umwatangiye kwihuza ngo no kwa M23 ari kuzimanura gusa, ariko bikaba bigaragaza ko nta connection yabyo ihari, kuko izi ndege zigwira haba ari kure cyane
y'agace kabirimwo imirwano ndetse y'agace kagenzurwa na M23, ahubwo akibazwa niba bw'abatari uburangare bwa pilote cyangwa se ubushobozi buke bwabo bwo gutwara izi ndege z'intambara ziba zazanywe na Kinshasa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Minembwe. Amakuru akomeza avuga ko indege ya Sukhoi yari yaguye ahantu hitwa milimetero 21 ahantu hegeranye neza neza na Kindu ku muhanda n'umurongo wa gari ya moshi werekeza ku gace ka Kibombo, ariho iyi ndege yagaragaye yaguye neza neza milimetero 21 uturutse Kindu ku muhanda wa gari ya moshi ituruka cyangwa se ijya mu gace ka Kibombo. Ari iyi ndege ya Sukhoi S-25 nko bayita ikomeje kuba ku mbuga nkoranyambaga yaguye kandi bikari igihombo kuri FARDC. Gusa amakuru avuga yuko Sukhoi yaba yakubise umurizo ku gice cy'imbunda nini cyayo, hanyuma cyangwa kwita ku buryo bukomeye, abana bavuga ari igisasu cyayikubise ubwo yateraga ibisasu mu midugudu y'abanyamurenge muri Minembwe, kandi ngo ageragezaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Kindu aho kugwa kuri Kalemi kugira ngo yirinde icyayibayeho cyangwa se yirinde icyago cyayibaho, ko ari kugenda irimo kuraswa. Aha rero bivuga yuko iyi ndege yageze n'ubundi hafi ya Kindu igahita ihanuka itageze mu cyerekezo yari yerekeyemo. Iyo makuru y'indege ya Sukhoi S-25 yaguye Kindu, FARDC na kera bivugaho, turacyategereje amakuru yemeza iby'iki gikorwa. Bivuze ngo amakuru tubona agira icyo bivugaho tuzaza kuyakugezaho ku isaha ya nyayo, ku gihe cya nyacyo, avuga ni gute iki gitero cyagenze, ese koko ni FARDC yagabye igitero kuri M23 ni M23 byiteye kuri indege ya FARDC, ese byagenze gute? Ibi ngibi tubimenya gato mu masaha ari imbere, kamwe ku kandi ko biri kuvugwa twagiye tumenya amakuru ya nyayo bijyanye n'ibi bikorwa bya gisirikare bikomeje kubera kuri kariya gace. Hanyuma dukomeze muri Leta Zunze za Amerika. Yitwa Tshisekedi Chilombo yagezeyo ahura namwe mu bategetsi ba Amerika, ndetse mu kumwakira bamwakiriye neza cyane, bamwifuriza isa n'ihirwe mu ruzinduko yahakoreye, ndetse banamushimira cyane cyane ko igihugu cye gikomeje kwitwara neza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tshisekedi Chilombo ikindi ahamye neza cyane ko bakomeje gukorana na Leta Zunze za Amerika kugira ngo amahoro aboneke, hanyuma bakinane ya deal yabo y'amabuye y'agaciro. Nibigarukwaho i Houston muri Amerika, President Tshisekedi Chilombo yakiriye bwana Michael Stoltenberg, ni president akaba n'umuyobozi mukuru wa Dynamic Aviation, ikigo cy'inzobere mu gushushanya amakuru yo mu kirere, ndetse bikaba banakorana none bijyanye no gukurikirana indege. Biganiro byibanze ku mushinga wo gushushanya umutungo kamere w'amabuye y'agaciro wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe ikoranabuhanga rigezweho. Umukuru w'igihugu yashimiye ubushake bwagaragajwe mu gushaka amabuye y'agaciro muri Kongo, yibutsa ko kwishyura ukizana ku mutungo n'amakuru y'igihugu ari umurongo utukura udasubirwaho muri make abagerageza kwibasira umutungo wa Kongo bari gukina n'umuriro uzabatwika. Kuri we aravuga yuko ngo bagomba kuzana uburyo bwose bwo kurinda uyu mutungo. Uragiye kuzana abafata ibipankarite bagashushanyaho ahantu hari za zahabu, diyama, bakoresheje nyine ikoranabuhanga rigezweho bakamenya neza nihe hari amabuye y'agaciro muri Kongo. Ni nyuma yuko igihugu cy'Ububirigi cyanze gutanga ibipankarite cyangwa se amakarita gifite kiriho ariho mu mutungo wa Repubulika ya Kongo. Ntabwo rero gusa rero ubwo yari acumbitse na none Houston, President Felix Tshisekedi Chilombo yahuye na Frank W. Gracia Jr., umunyabanga wungirije wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe ibibazo bya Afurika. Ishingiro ry'ibiganiro ni ubufatanye bwa Leta Zunze za Amerika na Kongo mu mutekano w'akarere, amabuye y'agaciro y'ingenzi, kurwanya Ebola n'amahirwe yo kugirana ubufatanye mu bukungu. Ukuri igihugu kandi yongeye kwemeza ko amahoro no kubaha ubusugire bwa Kongo bikomeje kuba ingenzi mu guturisha ndetse no guteza imbere akarere kose k'ibiyaga bigari, kandi ibyo bikwiriye gukorwa byihuse cyane. Uribuka mu kanya gato turebera hamwe ibyo ibinyamakuru byo muri Kongo biri kwandika bisaba Kongo gukora igitego gikomeye. Ubu inteko ishinga amategeko ya Leta ya Kongo nayo isa nkaho ari byiri kuvuga. Kongo ngo ntizigera ireka uturere twayo mu burasirazuba, abaturage bizi ntara bakomeje ko abanyekongo gusa, kandi kubera ubumwe bw'igihugu kwihangana ngo kw'abaturage ngo nisirwaho ry'inzego ukwigarurirwa ubu ngubu ngo bizarangira. Ni Boji Aime, President wa Assemblée Nationale du Congo, ku baturage batuye mu duce twigaruriwe n'inyeshyamba z'23 zifatanije ngo n'u Rwanda n'abahohotewe ngo ndetse nakorewe ubwicanyi bwakozwe na ADF. Avuga yuko igihe kigeze kugira ngo baze babohorwe bavanwe muri izo bikorwa bibi cyane cyangwa bakorerwa, aho yemeje yuko ngo Kongo igice cyo cy'Uburasirazuba bwose bazakigarurira. Wibuke ubundi Kongo ntabwo iri mu ntambara, uzi ko ibyo ngibyo ubizi.
Kongo ivuga ko itari mu ntambara kuko nta muntu irwana nawe. Kongo iri kurengera ubusugire bw'igihugu cyayo. Kongo iri kurwanya umuntu wayiteye, niko bavuga. Kuko yitwa kurengera ubusugire nicyo gisobanuro cyabyo. Ariko mu gihe byaba ngombwa ko inteko ishinga amategeko ivuga yuko uwabateye ashaka intambara ikadekarara intambara, igihe gisigaye kirumbo yakorera intambara yagera aho ishaka mu gihugu cy'u Rwanda kuko bavuga ko ariko rwabateye. Ntabwo nzimba bumva uburemere bw'iyi nteko ishinga amategeko iri kuvuga aya magambo. Bavuga ngo bazigarurira utwo turere kandi bakaba basobanura neza ko u Rwanda rwo rwateye Kongo. Kandi mu gihe rero byabyemejwe yuko bagiye gukora igitero cyo kwisubiza uduce, babidekarara nk'intambara. Ko ntabwo bidekarara nko kurwana no mu buryo bwa defensive gusa, babidekarara nk'intambara, defensive and offensive icyarimwe. Kurinda ubusugire n'ubwo igitero kwa bateye kugira ngo yigire inyuma cyane. Ibi ngibi ari nabyo kisigaye kirumbo yigeze kuvuga mu 2023. Avuga ngo u Rwanda rufata kandi gace muri Kongo ngazasa inteko ishinga amategeko imwemerere ngarashikira ibereye Kinshasa, yibereye Goma. Urabizuke by'amagambo. Bisa nk'ari ryo Kinshasa cyangwa se abagize inteko batangiye kuvugaho cyangwa se gusa n'abari kwibaraguza ndashaka ko ibitero bizerura ubutaka bwa Kongo. Nibyo byahanga amaso. Hari impinduka zabaye mu gisirikare cy'u Rwanda aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakoze impinduka mu gisirikare. Ni Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame akaba n'umugabo mukuru w'ikirenga ingabo z'u Rwanda yashyizeho Brigadier General Patrick Karuretwa. Uyu Karuretwa yashyizwe ku mwanya w'umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda, hiyongereyeho nanone imirimo asanzwe afite nk'umuyobozi mukuru ushinzwe ubufatanye mpuzamahanga mu bijyanye n'ingabo muri Minisiteri y'Ingabo MOD cyangwa se Ministry of Defense. Hanyuma usibye kuba yagiye kujya avugira ingabo z'u Rwanda RDF, azaba nakomeje za gahunda ze nyine cyangwa se za inshingano yari afite. Asimbiye kuri uyu mwanya Brigadier General Ronald Rwivanga bitatangajwe izindi nshingano agiyemo, gusa ubu ngubu umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda ntagakiri Rwivanga ni Karuretwa mu ngabo z'u Rwanda. Ngaho nguko rero komeza kugira ibyiza ubati natwe tudakomeza gukiranira amakuru y'ibiri kuvugwa hirya no hino ku isi. Gubwe neza, amahoro imishana n'amahirwe bibe kuri wowe. Salam shalom.